CM yang kenika Karbi Anglong tuliram ranghang halor ke tingkalam gu yang kat kamu ya uyo long baka Twitter ne long baka akang gu yang ohi kepada pau ini wa ong haji yato wa kinong chong chinong kham tam ye gini ki bru ki wa em ha ki than mukro ki psiar ki khanduli pat kam jo wat ye ki blok wat ki wa kat kam yu kat kam tv nei do kan ni di state em ko kete di pembat mo kling pembat pot ha perdi ki atli state wa ka Assam wa ka Meghalaya Henry ongun kamu man kat kamu yu wa kinong chong chinong ha kini ki chinong kham tam ya ka mukro man ko ka man ki kite ki illegal settler Henry kani man ko bakala ngahe na galing yung ngangap penrem juro yang CM yang Karbi Anglong wa mi pen mi ukam kan ke kentin illegal settler lima ITBI mat ikam ke se council wato upat leni penbiang leni timit yang kichinong githau leni oput usam yang gani jantia yang i kat kamuman higate kachinong mukro em ko la ujong oput usam ubia wala timit da ka se council ke yang i bat man kale kachinong ko derimba ko yo la se kani kachinong mukro bat kiwi tuan kini kichinong ki wa em ha kini kichinong bordar wa Assam yele se man ki kichinong ko rimba gur chong chinong hachwa katu ke notification yang 1952 dadu kutu ko pol kini ki buru ni kini ki chinong da em chwa ki lam to le da em chwa kini ki chinong tamon umi wa kini ki chinong tu ha po kerja dia da notify ki ha kutu ko pol ka kamu tip imo jangan try man kini ki buru man ki wada chong da sa man ko chinong ki warim ha kini ki chinong jangan na kalian ko nga kamu unong pat unong yo ya ke se council Masiaw man emma kata kejingkit klik ni benta kini gibru wa ikam kudu se council le hapo ijing pat bar hapo ijing yo yang i yang chinong githau wa dia kenda ku siap ile na geliang yang i im ko ai wa uplai lim ko ai ui wat tang khajek le ni kam ong wat tang chin chi ile ya ka hok yang i ya dai im ko ai ui wat tang chin chi le cha ka sarkar Assam dan ni caka Karbi Anglong wat ia kan ni kejuk ke phang na ka liang yang i na ka se council de pai caka state government wa de dawai wa waro ki thau ki wa pat ki wa hap hapo ka jurisdiction yang ka Jainte Hill Autonomous District Council mto udo iki bat kham tam wat yakini ki chinong penar ki wa em hapo block 1 block 2 kau man ka TM ki record ini wat ya gitu la dapat kwa i wo call back yang ki la da kani ka jing ya pembat put ha perdi ke sarkar Assam bukan sarkar Meghalaya la da man ko to yo le na yo wara ki chinong penar yo penwan biang ki chaga Meghalaya ta ka te ka jing kwa ke yang i bat i emi ki record bat emi ki jing thau ki tar na ka council ka i ko de submit i cha ka state government u yo tip ko wa man le po ka ta ka por u ya penbat yo himna ne yo chimna i ki chinong ki wa hap ki chinong pnar yo hap lagi cha ka Meghalaya ta ka liang yo nga statistike banjur ha perdi ki sarkar Assam bat Karbi Anglong wa mhau man ki kita ki bru ki wo le bor le mhau yo raki ya ki tu ki bru ki wa em ha ki tu ki chlong le ki how to have po border da ka jing le bor henry to em wa da ka te ki jing krelang to em gi da ka jing sia thu tu to poi ka te ka put u ya pembat yo put yo sa ka te ta hab ya lai ma hab em ka te ka understanding hab em ki ya sia thu jing mulang ha per di artli kini state Handai kiri ke wanga kwa apusnya pada yang ini, wana kalian yang ia council kamtam yang kecil mukro kwa kam recently kwa TV wa em kecil kumar em kecil yam
Sebab ia kecilong mukuro ahi na ka council ki yong i perskemika kam kecilong ko pura, but tipikal au kam ko wi na kecilong ki wa rimtap hapo aja tia yong but ki nong chong chinong ki yong ka ki wa daslem ba ye no ong ki wa da poide yele si ki wa da spaslem da em ki buru chong ka tu chinong da kan wa kam te uong ye ki wa uman ki illegal settler ka te man go kala i na galiang yong nga chema wa bar puskem bawa ke chinong mukro man ke chinong goa scam man ke chinong go timit bar kinong kit kam chinong go yang kala man gi go yo de bor kira puskem de ka bor yang se council lang bag senat na ka por cha ka por mg gite gi jingrap mg gite gi school mg gite gi yaw wara go timit da ka de se council tenaga liang yo i council buat ya ka jurisdiction yang ke chinong mukro kat kamwa klaim kat kamwa pentip gi chi ni cha council ila na giliang yong im kwa ila nem chai wo lai ga ni wo la ni wo chim chaga sarkar sa ka te ma kwa wi ki jing purti hap ri yok ki ban haju i po la kwa pha ya ga message cha wara ki bru yong ki wa em cha ki thao bordar ki wa em ha perdi ke jing ting ki jing swai ka man ka ni te man nga karpat ya ki wa mau tinggi i kam ka de council ko to okso ya ka kandau ka tiap kan wo yim yi wi dai ya o te pu sam le ne ya ka te ka bor kat kam ki jing tha jing tar ne kat kam ki record ku mi i wi dai ki bat wi em lang chiru ki upur sekiat le ne upun an penyu ya ka te ka bor yung i kam ki te ki buru ku em lang o i ta man ki ko jai mau chong chit ki mau em ki kata kam sen ko kamon kam jo le karpat aya ka sarkar yong state makhalaya yong wo siam ha ko chim ye jing tit khia wo ha ye ki bor wo to pat wo jing ya ya ki ni ki bru yong mau cha le bengi ba mau cha tor shoti ha ko sarkar sa ma kat kam yo kan ni yo la se ma kan ni ko sarkar sa lene kan ni ka kar biang lo ki em gi de wi tawan ke jingmut ya la se wa kwa gi kamol puthut lene kamol ube par hadu wo mi kam kan ni ke contain illegal settler kate ke jingmut ko chim gi ya ni gi bru yong iman gi udang wan chong lene gi udang wan dang ha gi ni snem lene ha wan ko kan iman go ko bakla kini wat kite ke labang long pendut la ki wo man ka wi na ki ilaka mo ko jo pat ko jo yo po ka jing pai ki jing yo yo ga se council hanrein tip na yi kita wa din ski te wier ki le wala da wier ki la ikan ni de kol ba ik le perchang u yaklam wa hagani ki jing kumbal ko to pen imbiang ka ni ilaka to wan biang ka chaka me khalia ba wan biang ka chaka de se council ko jo pai ya ki ilaka ba jo pai la ya ki sinong kita tengah ka te kwa ka jing penap ko jing persnya hapli yang ki pai ba ki yang ki em hak tu ki sinong fosdat wa untuk tin dan untuk farsagi ikan bersih council emlang chiru ki ban pun skemi ya ka hok yoki kan ki chinong kita wan u skemi le ya ka te ka bor kat kam ko pengku ya ki chinong kita emlang chiru ki le ka wan por par ka wan ko ta ko wa em ka